batu twi madaktari, pharmacist na dentist tayari itunogi gwita ngugi ke thirikari ya kiraito murungi jonto tutire muchara jo February kwa mwankira thaiji naru tariki 27 cha March tutire muchara jo February 2020 tutire muchara jo March 2020 deductions chieto cha loan chitiketwe kuma December 2019 January 2020 February 2020 na March 2020 ei communication yekwira antobeto ate batu nande ala tukinyete itonogi tayari na antobeto be madaktari batutumite tayari ate kubwira babu members ba public kwamberia ntariki ithatu cha April bugatinda butete kanya kweja cibitari jontote daktari nyomo bukethira daktari be nampara kagita ga coronavirus na ibuije mulimo jojo tolerwa gintu number 1 kya goge fight coronavirus jonto bukona ite kora ndaka na ariba bethwe it is because anto bakonyira iba kwetho bena gintu kieto gweta immunity ukeji kwethro otirite ntuko yonthe inyagwa ngono withero wije ura withero kigagwa daktari batara mieri ere mwanka thaici otigintu barona gya kurea into bia bionde bia nyomba tayari ibikamati banki chiejo kayikienda ya ni ntoba maronjo mba ikurewa ko batu antu beto ba miru itobwendete muno na ibuiji itobwendete itoborombaira na nyito kuromba mulimo jojo corona jukeja ene mwankira au atuonete nande Jonto Uhuru Kenyatta na ugete tayari kwina kafi kwamberia na aru otuko the mochi otuko daktari nari nyatureta risabu na nange gwete kuromba gintu gya kurea itwagetie kanyaga gwete kuromba jonto tuda tugitango kwamberia the mwe mwanka tha 12 chiogoro kwa utuleta nto beto nande kwamberia ntariki ithatu cha April batu tukainga cibitari chionde cha Meru na kulingana na communication eje ndera daktari bondo ba Meru kwamberia ntariki ithatu ukagita daktari nande ombe kweja ngogine tukethwa tuingite ethe tutumbi kwithwa tukura mushara ibwega eunio communication era twinio kumage kiama. Thank you very much itubwendete muno murungu abudari miando ba Meru. Thank you. Bitagwa Elias Mutuma ndunga merete ataramba ndawa barabayeja na kandawa na tukinyetie twarete thirikari ya county maitaja maingi muno batwa area twina thina nyingi sana lakini thina ijiriri tugwete muno imeshara tutaliwa mweri jwa ire jwa thatu nyambe siri tukugitwa itegwikwa bank itegwikwa ke institution inge na tukauga atiri county ire si serious in this country kana ndigoro ya Kenya county ire si serious sirere ali tibangu gebwega sikaba nyara wanzinge sigaitiria risk allowance no ntoba corona bakare special allowance Mandera Muranga hapa Kamero ya county ekariatea ando todo atwererera intobira county inge ikwewa tutwerera meshara ate tuterei nande tukogeria muno ando ba Meru tuguritanguge neriere tuterei ne kuthira nande ote otherwise bado tugakaranja tu self quarantine nyatunga tu quarantine tukarenja na itukugwata mbaru mutongerio wa ndigoro Uhuru Kenyatta mantu ja kurwa na corona lakini corona tukarwa na yata twina mpara tukombo kinyangugene ate nande kafierio uti muntu matatu kenda oboka mata no ndo ninge kafierio tugeta nae tureta inya tukaromba mbesa tukomba kuria fare gwita ngugene nande kinyanto ba matatu bateme otokamata no tukwina quarantine na itokathithia atia anto betu ba Meru ebwe tweranire ethera ni bwe njanji bonjanji muntu tere imyari ethatu abati kuthithia atia kwou no kwie na tute kuongera jama inge no tukathithia tariki ithatu cia kinyo utuga twethro tutere imeshara yetu batu tugakaranja na thirikari ya county ika responsible na antu ba Meru ikabera niki imbi bate nayo anto ba Meru orieni thirikari eno ndo tukumioria tukuremwa kuona answer tutena gicokio bate tucokeria no barwa turayo cio butongugene tugwa uma tukuga kaire uma batwe tutei intobia kuturigeria tutagwate murimo wa corona batwe tutere imeshara meriere bauti orongo iuma nande anto ba Meru eteni kengabana wenu bomorie thina neyo imbio nima uraboreke kuibwa kiri byama byatu bionde kiama kya madaktari kiama kya
baraba litangwe laboratory kiama kia baraba ya nandawa irabo nyunyaga kiama kia nurses baraba umenyera kuntu kwonde rero hospitali tutena baguthithia tuginya muthia nitwaritie na nene ba thirikari yetu kuma Januari tariki 15 twaritie na Rwaria Ruromeri ni deputy governor wa county ya Meru Maria ya thatu nitwetete assembly maite ya thatu still mwanka thayo te party ya thirikari tutigerie no ntobo bau aritingwe ba ugima bo mwere Meru county bawete o bakienda muno kutethia Meru na ibageretie lakini uba kinya kwithiro batumba kona gintu gya kuria kwithiro batumba kona gintu ya kunywa kwithiro batiminya kwa attend social events no nto arambe kana mantu yange nago kwenda mbesa tariki 3 ige kinya batithiro baingwine na bwelewe buru kenda tutige kuibwa kuri babejire sibitari cia tubete ku mama bakama twaringe beikwe sibitari ile inge ile itithiro Ruromeri ni county government. Tunaposema tunasusia maneno ya kwenda kazini, kuna jambo huwa linakera wafanyikazi wa Meru County, na hili jambo ambalo linasumbua watu. Huwa tunauliza swali moja kila saa tunapoenda kwa county kusema tulipwe pesa yetu, loans zetu zilipwe, watu wapewe promotion. Huwa anatupatia mfano na zile counties ambazo hazijafanya. Tunauliza ni siku gani county yetu ya Meru itatangulia kufanya jambo? We always associated with the weak team. Siku gani tutaweza kuambatanishwa na kaunti ambazo huwa anatangulia kulipa? Tunajua vizuri sana kaunti like Machakos hawajaichelewa. Sasa hivi tunasema Nairobi washalipa mshahara yao. Kuna kaunti mingi ambao wamelipa. Sisi tutakuwa kielelezo lini? Ni nini mbaya ambacho kinafanya sisi wafanyikazi wa Meru County tusiweze kulipa wakati ufao? Tunaomba pole zetu sana kwa public, na sasa hivi siku wakati itakapofika sisi pole zetu tunatoa pale, na mkituona tuko kazini tuungane mkono pamoja. Kama mtaungana pamoja kazi sababu hatutaweza kuchukua matawi, sisi tunasusia tutaenda self quarantine, tutakuwa nyumbani, tutashinda pale kwa nyumba pamoja na familia yetu tukiomba kile chakula tutaweza kula, manake hakuna kazi, hakuna pesa kule nyumbani. Na sasa tunaomba ya kwamba hii jambo iweze kuingiliwa wakati. Asante. I'm the branch secretary of the Union of Clinic Officers. Sisi kama wafanyi kazi wa huduma wa afya tunataka kusema ya kwamba hakika tumeweza kuzungumza hii maneno kwa muda mrefu. Sasa tumefika mahali ambapo tunasema ya kwamba tuweze kuomba, kufunga na kuomba. Kwa hivyo kabla ile siku ijafika tarehe 3 ambao madaktari wenzangu ama wakubwa wenzangu wamesema, tunataka kusema sisi tutakuwa katika hali ya kufunga na kuomba, na pia tunaomba wananchi waweze kutusaidia katika maombi ya kufunga na kuomba.